Nakaliang kasi na channel yafi ni pa kurbo ba syai kantam si tu gibrio kiba kran ben ni kejala ka tungi haka be ide bat kejing yap tung kitu ki anu kituris kiba wan ka sini bat kejing sya kan no ba kalau Meghalaya kantam ka than sok la kadai kawin ki caka kiba bun ma ki kam sini oh ya lak tak mat yang si syahi kantam ki than so na bat kunju ibu ya kajak berdiri berokoi. Kini guru komle kajong kini kibriu. But kamtam gitu ki fancy media, ki national media ki bala penpau po press baka jela kajongi. Kadi kata ka jela ka ba bun ki kam sniu. Ni persya ya kata bat kajing sisa kalawan manu badai, manu bale. Bagi dawaru ya kajing perma kamtam ni gitu ki bakren ben ya kajela kajongi. Baka di penpo kajong ki hak bayi bat kibriu bijungi kilakan ben sa palat dak baporta Meghalaya Murdabat idawaya ka jupan map naki bakenwan sukmat ban parmap kamtam hati hapo kithan sora normal nakaliang bijungi nila adab banyak sukmat hak bayi bakakam ban khandra ya gini beliau di bawah nobar ombangi persya hak bayi berturism ada yang persya ya gini kumi gini kicak beliau kejungi penki kejungi hak bayi bertukar isu pom tengah kadai hak bayi berani kakam dia ada pipet bah kejelah kejungi kalau ada lupa kaan dan kami kita ke polisi dan kami kita kaan katakan kadai ke MRSSI ke MRSSI kalau pekerja syai ke section kapra close ke i kong ba kini ki entry exit point ki badan hang thia ki dei ban lum ya ki kerteng brio ki bawan rung sini la ki dei ki tourist ne la ki dei kono komentar ki tourist ke mau nang kita ki tourist ki bawan sini ban wan peka ki dan maka jong kita ki tourist ki bawan nang ba ka jingle ka limba ka sports limba ki wi ki bentar ki dan ndai nak kalian ka government hi hadu mentah habi di ke MRSSI kam simula pentrekam pat hadu mentaru kumnu tu kubriu apa sisien baladon kata ke entry exit point suaba kinrung ki haban pen entry ladi bagi wan kum kita kinong jong kai persai kumnu kutu kubriu ke yomi amar ba ka entry exit point kam terekam pi ke government ka habang perkat ba hakapur bang yat hai bayi ke ke isu ke jengkentok apapun di sekolah ngok seija gitu kinong elam jong ke tourism bami skmat ban pensai ha bayi itu kikam bagi kendang ni seija habide begini ke jengjang kini ke tourism ke along pun kawai ke lak ban pli ki ban menle ki kam sniu ni ke tourism kalau dia kata ka jaka ban ong ka crime spot hak kerteng ke tourism ki wan ban sini dari penmi daki ki bangem la ban pediang berketing syak kanto kala ya ki beri bijuni dang mene mesti ngai kawai statement ke ba men jong utu beliau balak lak uang ba ngempat tip ya kai udang belim ba habide bekerja kan dia jungi Henry M mana daman tension ni kan news ba kala kubur tu beliau badi maka bagi kita ki lainut ki beliau ki bala penyap bala simi ke jungi jong blok jongka Henry kini ki beliau banabar ki wan sini ki wan man keno kala ini kenma in ai da kawai kerwo kepasyai piwan sini piwan nak burom ko kor ni pidang supai piwan sini piyat tam ni piyat lat nak beri ku sini ngenum syak dalai ledu ni bu ik kerwo ru saka government ba kadi ban pek perman ba ka jumrung kertep den kini kitoris ngemal ngemla man identify la kidai syak ta kitoris ni kinong wan buhai snong sini ada kum kini ki jabri ola kidon hang ni kejala ikuk silong ku kita ki kup sini lambrot seni ki pengi ni dak kawai kelenti hendak kejublong ko jongki kedon dak kawai kelenti kejutmu ko jongki yo kala panmi kenu kejung mensau ni kenu kejung sa pensnio habi dei bat kijak berdrio bat ya imlam salang ke jongi
Thì nakalian ka ito na yapi ni pa karuwa ba siya ba na ka government kamla iban simti habi di ba kani kajingrung kertap dong kini gibriyo ada kamla iban pentrekam ya ka marasa se ngamban si ngin hapan simti no i dala dia anda ngilami ngin saipet ada ngi hapan itu ku Yuma uli lo ngamban ngin hapan itu ku ada ngi hapan sya itu selapu liar ngamban si ngi hapan ele ka ikaban kam polis pun ngi aku beli ya ka police department ka SDRF NDRF pat kunjuk itu kinong kio lum di bana po kitan juai balawan panyadan mentalang akan po kejengwat dan turis ngadu kesni ke Bandung but kalau ka ai ka ba skongsi kat kum kejeng sistem kejongki andre kinang sa kan tho dak awai ke benta tak adau kejeng long brio kejong ni